ko sunninegol neɗɗo nde himo tagge aray hunde ɗoytake e makko sonna ɓen kadi aray goɗɗum no ton ko hana heefede seeɗa e goɗɗum o andi ɗumgol sunningol ɗum ɗo fof hino ko fitnaji hadisaji ɗin ni sunningol woni ko gorko woni ko debbo windaki hay e nuttugal Qur'an ayoje buluji 6 e 600 ko fawi hay nokko windaki annabajo tigiri Muhammad alayhi salam donc tigiri o sunninaka ɗin ɗo ko ɓe wi'i hadisaji go wo jibino mo sunnina parce que o sunninaka donc honno ɓe waɗirta ɓen wonno kanko o jibinare o sunnina déjà o yino wo selon certains hadis mo mais ne sans prépuce c'est à dire que hari o tajama quoi ko ɗum prépuce ko ɗum tew mum baɗaƴata ɗo woni prépuce c'est à dire que hadisaji ɗi andi ɓayde ɓe aaditi affaire o andi windaki andi probléme duse men hiɗen koye julɓe mais ala jangudal Qur'an ko cassette ji ko c'est à dire que ko ɗumaji darsuji e conférence yimɓe ɓe woni e heɗade e nani billahi majorité on ko ɗum woni e wadde a fayda ɗuuɗa ƴetto kañum tiggal Qur'an o jooɗo simo wawi firde haala araba kam ma ɗum o ɗaɓɓa traduction o jooɗo no hoore makko o taskito yimɓe ɓe noon no hunjade Alqur'an kono innugol ɗo ɓe essayé andugol ko windi nder ton kon tigiri ɗuuɗa windaki en fait c'est à dire que annabajo nelaɗo Muhammad o meeɗaka sunninede ko ɗum si ɓe fefi ɗi hadisaji ɓaydi sattiriɓe duuɓi temeɗɗe ɗi ɓawnolaɗo ande hadisaji ɗi duuɓi temeɗɗe ɗi ɓawnolaɗo winda fiiɗo ɓe daguidira ɓen ɗo kanko jibina are o mara ɗum woɓɓe go yaltito woɓɓe go kadi andoy ɗo kono o yi kamɓe tigiri ɗum ɗo nanaki ko war mo ɓari laabi 7 jours o andi ɗon woɗo ko grand père makko no sunnini mo à l'âge de 7 jours ɗum ɗo ko ɗum ko yahudi ɓen ni o yahudi ɓe sunninta ɓiɗɗo mum à l'âge de 7 jours o yahudi ɓe wattani balɗe jeɗɗi par ce que ko yahudi ɓe andi ɗi hadisaji en fait Bukhari Muslim Ibn Ishaq winduɗo sira nelaɗum Ibn Ishaq ko yahudijo windi ɗum ɓawo ko nelaɗo feƴƴini no a yejjitanoma fimo o yi donc probléme o yo affaire sunningol c'est à dire que sa inni a sunnina e worɓe ɓen ko ɓe sunna rewɓe sa inni a sunninta rewɓe a sunnina e worɓe ɓen haray nantodirtake sa inni kadi a sunninta worɓe ɓen mais a sunnina rewɓe noon kadi ara wari ƴama c'est à dire que ko soit ɗi ɗiɗi soit pas du tout mais haydi ɗiɗi c'est pas bon déjà hayde point de vue médical ɗum ko dangereux parce que ya ƴettuɗo bobom hande parce que wano men min ko l'âge de 13 ans mi sunnidira mbaɓe ange mi sikki ko l'âge de 17 ans 18 ans ɓe marno har ɗum ko sa yehi ha a hewti ka jomba telen 18 ans ni sunnineɗa nde ƴewta o kaba debbo kamɓe ko telen 18 ans 20 ans to ɓe sunninirano min ko 13 ans minen nonno harno dawi kono hande ko 2 mois wona e sunnidirede woɓɓe go ka labtade sa fay koye hande ɓe ñanɗa ɓe andata hono awra maɓɓe wonno naturel te ɗum hino mari conséquence ji jani ka hakkille o yi mari conséquence ji jani woni ko rewɓe woni ko worɓe en fait ɗum fof ko c'est à dire que hayde point de vue de justice ya ƴetɗo paykuma hay tufugol bobo mum kotani normalement mi hay ɗum je suis un peu contre mais o a plus forte raison neɗɗo tage taƴamo ni barminamo ƴetta laaɓi seekamo safa siɗa joppi o sunningol acci hawa 15 ans 16 ans 17 ans on décidana hoore makko par ce que ko romo men ɓe waɗeno lawgoy koko yetno ɗo sunningol 2 mois e ɗum ko depuis les années 96 17 ɗo ɗum fuɗɗi voilà e ɗum ko keltiri yahude nelaɗo Muhammad sa fala ñentinde awa accuno o jibinirano par ce que ɓeni wo nelaɗo jibinari no taƴa ka accitiyo ene kan no jibinirano et puis waɗa vidéo heɗɗon nelaɗo meeɗa sunninde goɗɗo o sunninaka kanko tigiri o meeɗa sunninde goɗɗo windaki kal Qur'an Allah wola ɗum hayno ko kal Qur'an ko yahudiɓe indi wo annabi Ibrahima hano mari duuɓi jeetati ko 9 o sunnini hoore makko o ƴetti keri o jooɗo e suddore o sunnini hoore makko ko ɗum windi wo ko annabi Ibrahima waɗi tawrat to joni noon non seulement ça maintenant Égypte antique hari ɓe waɗay ko inte sunningol mais kamɓe ko ɗum ɓe watta andi hinan ko suumi ko ɓe taƴata andi so yi laccongol sunninaka haɗa no waɗi wa tonum dow ko kun dow ɗon ɗon ɓe taƴata kun ɗon noon ko wilitay kadi e ɗum ko hellifaɓe watteno ɗum ko hellifaɓe ko comme rite d'initiation c'est à dire que yimɓe ɓe tellen 30 ans 20 ans 30 ans ha mawɓe annabi Ibrahima o war mari duuɓi 9 c'est à dire que accuɗo jiiɗi gayni mawni joni ko mayigo ɗum tan ɗum waɗi kanko tigui taƴani hoore makko sa annabi Ibrahima ko sunnini hoore makko selon ko ɓe windi ka tawrata on ɗum ko yahudiɓe war mari duuɓi 9 9 wan 89 un truc comme ça o sunnini hoore makko avec une huue keri joni so ñentina annabi Ibrahima ɓe hawti keɓa duuɓi 9 si Allah wurni o ha ɗo yahon taƴa laccol mo ngol on du sey ne ñentina mawɓe ɓe mbawa ɗo ko l'âge de 20 ans 17 ans hay ko sa hewtide jomba ɓe sunnine
et puis ɓeyna ɗo teddingol debbo justement ko ɗum watta teddinayi debbo alors que woodi un grand philosophe o andi wo le diable c'est l'esprit de la lourdeur, ça veut dire que hara on tigi fina hara on tigi wona wura hara ko lourd hakkil kin ko ralenti parce que justement alourdi c'était l'esprit de la lourdeur non ko satan wo faalde roroɓe ko par ce que ɗa wuuri ko énergie on noon oui kono andi probléme o sa sundini worɓen tuma sunna rewɓe hara déséquilibre parce que gorko maîtrisement de toi self control on e awra ka wirta o hara perdi ɗum sina hara haygo hakkil vrai affecté an tigui affecté worɓe gorko hanaka taƴanede hay fus Allah no moƴƴima parfait ko ɗum woni kalqurana moƴƴini on tagodi ɓurni timbude ni yimɓe yaƴata laɗɗe taƴi woni windaki kalqurana nelaɗo maɓɓe on kamɓe tigiri ɓe seediti wo jibina mo taƴa mais kanko ɗi o taƴanali hay goto par ce que hay o hadisa mi waɗa vidéo ɗo heɗɗo hadisa on ko ɓe fefidi ɗon ɓenni wo nelaɗo wo yiido e goɗɗo taƴanoɗo awraji yimɓe ɗimo ɗa jogui ɗin alaji ma awa mi anda woyta taƴu fof ko ɗum za ɗum wannimo quoi mais woni ko debbo woni ko gorko normalement ɗum alda e din hande et puis kadi dagaki haydi point de vue moral a ƴettu bobo taƴakum awra taƴaki kadi point de vue c'est à dire que psychologique parce que en fait koko ɓe interprète plus si ɗum wirtike affecté c'est à dire que déséquilibré hormone ji maɗin en fait déséquilibré hormone a wonta calme et puis kadi perdina hay doole maɗen parce que so ko ngurum ɗon ɗaare hay nayi ɗi no mari ko ngurum ko siɗi ɗingi affaire o yalta ɗum duwaka yaltude pundi duwaka yalde wirtade ko saya ɗingi ndi handi yaltude kono ndi normalement ɗi wonde ka ɓuuɓi ka loppi haran waɗa toon liquide spécial ndaare gayi ɗi nayi ɗi ko baali ko nayi e kulle ɗen fof en général ko si ɗe ɗingi affaire o yalta on faami mais enen ɓe wirti ɗum ɗon ɓe waɗi ndi yaasi ndi yora ken par ce que ndi hana wirtade nangue hana ɗum tappude on faami non seulement ɓe waɗani ɗum a yinto tapen jimje seere hara ɗum no fof o tunno ruso ko ɗum o meme kamɓe ko baraɓe watta non seulement affaire o wifeeli mais ɗum ɗo ɗon ina affaire sama kala ko affaire scientifique c'est que no mari affaire ñano fonno wono Canada ɓe mari toon ɓe développi toon o affaire fi wattugol kungurum ɗon c'est que ko wawi wattede kono par intervention chirurgicale ça coûte non cher kono ɗo andi probléme o ça veut dire que ko déséquilibre addata totalement sa sunnini gorko a sunnal debbo hara heeɓi probléme par ce que debbo hara heeɓi probléme de en fait sa sunnali rewɓe a sunnini worɓe hara kadi a heeɓi probléme donc en fait c'est dire que ɗum ɗo fof alda e dina hande alda e dina janggo en vrai de vrai et puis dagaki et puis ay normalement ɓe dowa bouguede prison hono ƴettirta bobo innocent o jondalma agrément o wonal consentant so fala ñentide ɗum acceno moom ɓe warray noon sa yetti 20 ans maɗum ñenti noon Habib Ibrahima so heeɓi 99 yaw taƴon noon hoorema ɗo fof ko hiɗo ɗi hadisaji ndaare koko ɓe wota ɗo ko fof ayir alquran hay worta ɓiyatton watta leyla ayir alquran hay goto ala nder hoore hadisaji ko winda duuɓi temeɗe ɗi ɓawne laaɗo takati hay nanaki ɗum ɗon ittaka haray faale maɓɓe koɓe faalete woɓɓe ko ɗum ɗe ha feƴƴiti ɓe wela haray darnataɓe fayda ko ɗum waɗi ngol suɗinegol ɗo ñawore mum nden no yeddodira woɓɓe inni no farli worɓe ɓen yoɓe sunnine a sonnaɓe ko sunna ɓe sunninegol woɓɓe inni fof maɓɓe worɓe e rewɓe fof sunninegol ngol ko farilla ndelen ka worɓe yeddodiral ɗuɗa fewno ɗo ka julɓe wonde gorko ko sunninde ɗum ɗon hadith hadith ummi atiya radiallahu anha ummu atiya ko kanko teddinaniɗo sonnaɓe makka ɓawama ferama yo makka yahama madina nelaɗo nandi tawi woɓɓe goo nandi hatojini e teddingol juuɓe mum laɗo nandi ummu atiya ene gogo waɗaniɗa makka ene andori ko waɗirte ɗum ɓuri o maaki achimni wala toon hiki o maaki huuto ef ɗo ko ta irbito e ley o wi ko ɗum ɗon sa heefi a irbitoya ley a morali fof ko ɗo ɓurata e moƴƴinde mo kanko wala kolli ka l'islam selluɗo heddingol sonnaji on mana sunningol mo koye sunnaji nelaɗo ɗin sallllahu alayhi wa sallam jeeya koko julɓe andu noon ko gantin ɗo ɗiɗo